inatosha. Iminsi y'uruzerero, siku za kuzunguka zunguka zigiye kurangira. zimefika mwisho. Ibihe byanyu mwabaye, muda ambao mmekaa hapa birarangiye, imeisha. Kiswahili kiza kivuga neza. Biblia katika Kiswahili nasema ngo mulivyo uzunguka mlima huyu, uburyo mwage muzenguruka kuri umusozi vyatosha. igihe mwazengurutse kuri umusozi kirahagije. Reka mbatangarize mbabwire, acha ni watangazeni waambie, kukuzerera kutagira hamwe muhama mugatinda kubita, hii kuzunguka zunguka mkiwa hapa yatosha, inatosha. Haleluya, haleluya. Ibugibwa haracyahari yemewe, ibugibwa iyo tujarari ambapo tunaenda bado ipo. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Hakuna kuchelewa njiani. Tagukererwa mu nzira. Ndakuguma kuzubaha tuzunguruka. Hakuna kuchelewa. Isi nimuyirekere bene nyirayo. Acheni ulimwengu na wale ambao ni wa ulimwengu. Isi tuzoyiguramwo ibiryo. Hii dunia tutakosa chakula. Tubasaba imiti tuvurwe. Tutaomba madawa tupate matibabu. Nichabandi. Inchi lakini ni wengine dunia. Iki nichabandi. Imani kaburuhande rwacu. If God is on our side. Kandi singeki imani biruhande rwacu. Na kila wakati Mungu yu katika upande wetu. None umwanzi wacu azaba. Na adui atatoka wapi? Umwanzi wacu azaba. Adui. Mureke ko babakora ubwa bikigoryi. Musiwe wasichana wapumbafu ama wajinga. Tubabanya mwibabaro. Tuwe wala ambao wana uchungu na huzuni. Duaye dusuka imbere y'Imana yacu. Tumumwangie Mungu huzuni wetu. Imani zatusubiza. Mungu atatujibu katika mambo yetu. Wamaze kurubambanwa, after nailing it on the cross. Hallelujah. Imihango yaturegagara ishanyira ku musaraba. The written code that was against us. Amen. He crucified it on the cross. Amen. He crucified it on the cross. Oh. Hallelujah. Asante mchungaji, Mungu akubariki. Mwiriwe kandi mwese. Habari, mmeshindaje nyote? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina lake libarikiwe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Tugize amahirwe. Hii ni tunuku yo kubana namwe muri no mugoroba. Kuweza kuwa pamoja nanyi katika jioni ya leo. Kuri nje na amahirwe menshi. Kwangu mimi ni bahati kubwa sana. Ngira ngo namwe na amahirwe yuko mutubona. Na nyinyi hivyo hivyo ni opportunity kwa kuwa mmetuona. Na watu yasangiye twese. Sijui kama sote tumechangia baraka hii. Dukowe mu maji. Tupige Mungu wetu makofi. Ni umugoroba wacu wa nyuma wo kubonana n'abakristo bino. Ni jioni ambao ni ya mwisho kuonana na wakristo wa hapa. Ndaravuga menshi ni nguwo gusezerana namwe. Kabla niongee mengi ni kama ni kuwaaga. Mu gitondo je narindwa enozinumva ameze nabi. Asubuhi nilikuwa nikijihisi mgonjwa. Ariko ngubu ko nduva nakomeye. Lakini nimepata nafuu. Kuva ge nari no ndarwara. Wakati nilikuwa huku nikiwa mgonjwa. Ariko narakizimana arangije. Lakini Mungu ameniponya. Kandi kubwa masengesho yanyu. Na ni kwa sababu ya maombi yenu mmeniombea. Zanibuka masengesho abavyeyi bamwe baje kunsengera hariya. Nakumbuka maombi wazazi wengine wamekuja kuniombea ambapo nilikuwa. Sinzayibagirwa kiriho. Siwezi kusahau hayo maombi nikiwa bado mimi niko hai. Ubundi mukurwara kuguru. Mimi huwa nasikia mwili wangu mguu nikiwa mgonjwa mguu. Kuzamuka bikangora. Na kuweza kupanda inanishinda. No kumanuka bikangora. Hata na kuweza kushuka ama kuteremka chini inanishinda. Ariko umutima ni muzima. Lakini moyo wangu uko sawa. Nururimi mvugana namwe ni ruzima. Hata na lugha ambayo nitatumia nikizungumza nanyi bado uko sawa. Ndatinze reka mbaze mbashimire. Bila kuchukua mambo mengi, acha ni washukuru. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Twaje no dutumiwe n'umuvandimwe wacu, umukristo wacu, umpaseri wacu witwa Rurayi. Tumekuja hapa tukiwa tumealikwa na mshirika wetu ambaye ni mchungaji Rurayi. Alianze alikabi wacu. Yeye ako ngambo lakini ni wetu. Arachakora imirimo ikomeye ya iwacu. Bado yeye anaendelea kufanya kazi huko nyumbani.
niwe wadusabye kuba ku bukwe bw'umwana we. Yeye ndiye ambaye ametuomba tuweze kuhudhuria kwa harusi ya mtoto wake, gasangire ili tukuje tuunganishe ndoa hiyo. Uwo murimo Imana yaradufashije turawo. Na hiyo kazi Mungu ametusaidia tukaweza kuunganisha ndoa hapo Jumamosi. Turamushimiye rwose. Tunamshukuru sana. Icyongeyeho mara tena turashimira abantu abayobozi bari no torero ya El Shaddai. Tunashukuru viongozi wachungaji wa kanisa hili la El Shaddai. Nukuri ni torero ryacu. Hakika ni kanisa letu. Auri ya nshuti ya Njari ambapo mzee rafiki yangu ameketi, sinohaba nk'umushitsi. Mimi pahali alipo siwezi kuwa mgeni nikifika hapo. Imyaka yacu yose yo kubaho, miaka yetu ya kuishi, twari mu itorero rimwe, tumehudumu katika kanisa moja, turaziranye kurutuko tuziranye n'abandi, tunajuana naye zaidi ya vile ambavyo tunajuana na wengine. Nageze hano shima Imana musanze hano. Nilipokuja hapa nimeshukuru Mungu kumpata hapa. Kandi narafashi simbyirasi ariko narasenze naravuze ngo Imana ndikoze isoni umukozi wacu atangiye urusengero ruzokomera. Niliomba Mungu nikasema ambapo mchungaji ambao tumefanya kazi pamoja atafika na anzishe kanisa, hata kanisa hiyo iweze kufaulu. Kandi naramubwiye ejo bundi mbaye nigishano. Juzi nilimwambia nikiwa nikifundisha hapa. Umugabo umwe musaza yavuga ngo igita ukigondamiye niyo kiza kigwira. Kuna mzee wa kwetu amesema mti ukiweza kubendi isaidi unaanguka hivyo ambapo umebendi. Yama Imana iduhamagaye waje mu butumwa bwiza. Mungu alipotuitia huduma yake yeye akawa ni mwinjilisti. Twebwe tubabungeri. Sisi tukawa ni wachungaji. Naramubwiye ngo areke ubwoba. Nikamwambia yeye aache kuwa na hofu. Nubundi cicaro ciwe kiri mu vuga butumwa. Nikamwambia nafasi yake ni kuhubiri injili njema katika injilisti. Kandi Imana ari hizomworosa akiri mu vuga butumwa. Na Mungu aweze kumpumuzisha akiwa bado anaendeleza injili njema. Imana ngira ngo yaravyemeye. Mungu amekubali kuba turi mu iteraniro mu rusengero ayobora niko mvuga. Kuwa katika kongamano hili in this century yeye ndiye ambaye ni kiongozi wa kanisa hili. Nimumfashe dukomere Imana. Acha tupigie Mungu makofi. Ndatinze cyane shimiye abungeri bose barino. Bila kuchukua mambo mengi muda mrefu, acha nishukuru wachungaji nyote ambao mko hapa. Naravuze abantu benshi ninone mbabonye. Siku ya leo nilizungumuza sana, lakini siku ya leo ndio nimeona wachungaji wengi. Nzashimira abantu bageze no baba pastor. Huwa nashukuru watu ambao mmefika hapa mkawa wachungaji. Mwebwe ngo bizabibabangamira. Wengine kwenu mnajihisi ya kwamba ni aibu. Nige mubye bagiye kubabwira ngo nimubabise bicare. Na wanapowaomba nafasi mwape nafasi ili waweze kuketi. Ngo muzamva ngo n'abarusere wavuye ruguru ndimuka. Eti wengine mnasema kama ni mchungaji ama ametoka nyumbani akiwa mchungaji nitampea nafasi ya kuketi. Ngo ariko n'abaru wino sinimuka. Lakini kama ni mchungaji amekaa wakifu akiwa Kenya sitampea nafasi ya kuketi. Ninde waguhaye kumenya umukozi w'ukuri n'utaruko? Nani amekupea ruhusa ya kuchambua wachungaji kujua yule ambaye ni haswa yule ambaye anastahili na mwenye hastahili? Ninde wakubwiye koko guhamagarwa kwa ruguru inimana itohamagara? Nani ambaye amekwambia ya kwamba mito ni tofauti? Mwe mwese muri hano muri abakristo bacu. Na nyote ambao mko hapa nyinyi ni wakristo wetu. None Imana itazana ababungeri ngo bagume babayobore. Na kama Mungu hamngeita wachungaji hawa ili waongoze, muhamugeze mungefika wapi? Mungekuwa wapi? Ndarondogo nshimiye abungeri. Nashukuru wachungaji. Naba mubakundani mubakomera. Na kama mnapenda muwapige makofi. Noneho mugamurabemeye. Mumewakubali sasa. Timugasubire kubita nabi. Musianze kuwaita majina mabaya. Kwa Wakristo bacu barageze no bakabona abantu babahoza amarira. Wakristo wetu kufika hapa na wapate wachungaji wakupunguza machozi. Bakabona abantu bazoza babariki ndoa z'abana banyu. Na wapate watu wakubariki ndoa, wakuunganisha ndoa ya watoto wetu. Mukubona abantu bazoza basengera barwayi. Na munapata watu wakuombea wagonjwa. Abantu bazoza babatiza abantu. Watu ambao watakuwa wakibatiza watu. Ni Imana yabikoze. Mungu ndiye ambaye ametenda. Iyo Mana ishimwe cyane. Mungu huyo apewe sifa. Bwana apewe sifa. Imani shimwe. Ndashimira abakristo batari bamwe. Nashukuru washirika ambao tofauti.
kurya muzamfa kuvuga ngo mitonde sepake n'ibindi, wengine wenu mnasema sepake, different denominations, ariko twebwe tukibaruguru neza itorero rikiri itorero. Lakini sisi huko nyumbani wakati kanisa ilikuwa katika msimamo wake wa kanisa, abasepake bara abakristo banje turaziranye, wale ambao ni sepake walikuwa ni washirika wangu, tumefanya kazi pamoja. Au musanze nza numva kunisha, ambapo mimi naweza kumpata na jihisi ya kwamba abavuye iwacu ruguru bakaba baragumije kuba abakristo, na wengine ambao mmetoka nyumbani mkaendelea kuwa wakristo, reka bateranye mumfashe tubakomera. Acha tuwashangilie kwa makofi. Amen. 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 Hallelujah. Ino hari abantu biwacu bacereshwe bazindukiye ino bahari. Kuna wengi ambao wamesafiri wako hapa wengi. Barahari ngaba mzee hariya Ernest. Kuna mzee hapo Ernest ako hapa. Ernest ni wacu mu rugo, yeye ni wa nyumbani huko home. Arundi mu mama sinzi naba mumuzi, sijui kama mama mzazi hapa mnamjua. Ni mugufi none ndibaza bamurangiza, labda ni mfupi kwa kimo hamuoni. Ariko iwacu ni umuntu w'igitangaza, lakini huko kwetu ni mtu wa ajabu. Imana ishimwe ko yageze ino. Tunashukuru Mungu kwa kuwa amefika hapa. Hari ivyo yakoze mbaye ndangiza kuri telefone biranezeza. Kuna mengi ambayo nimesikia ya kwamba ametenda na nikafurahi. Yesu abayeze umugisha, n'abandi sinigwa mvuga amazina na wengine kadha wa kadha. Mungu awabariki bila kutaja majina. Abapasteri nabavuze, wachungaji nimewataja. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ikindi, jambo lingine, dushimiye igihugu cha Kenya. Tunashukuru nchi ya Kenya. Nongeye kuvuga ngo dushimiye igihugu cha Kenya. Mara tena narudi nasema tunashukuru nchi ya Kenya. Cyabahaye uburenganzira bwo guhimbaza Imana. Nchi ambayo imepewa ruhusa ya kuabudu Mungu. Imana kutangira kuri president, kuanzia kwa rais wa nchi n'abandi bose na viongozi wengine tofauti, ababahaye ubwo burenganzira, ambao wamewaruhusu, wamepewa ruhusa huu. Imana ibahumugishe. Mungu awabariki. Shimiye umwungeri bishop twahuye hano none. Nashukuru bishop mchungaji ambaye tumekutana hapa leo. Amagamba twigishe yangeze ku mutima. Neno la Mungu ambalo umehubiri limeweza kugusa moyo wangu. Mumukundega nawe, na yeye mumpende. Muranuje. Mmesikia? Nawe shobora kumubwira ngo ni umwungeri w'abakristo, si umwungeri w'abanyekenya. Acha niseme ya kwamba na yeye ni mchungaji wa Wakristo, sio mchungaji wa Wakenya. Areba babantu nk'intama ziwe, uweze kuwatazama hawa watu kama kondoo zako. Imani muheze umugisha. Mungu akubariki sana. Nigihe cy'umugoroba, ese muze mutageki? Masaa yenu ya kufunga ibada ni saa ngapi? Sawa, turaganira, tutazungumza. Benshi ni hano tuherukanira, wengi tutakuja kuachana hapa. Bwana pewe sifa. Imani shime. Navugiri mfite akarimbo gahe karimba mutima wanje. Nimetoka ambapo nilikuwa nikiwa na wimbo katika moyo wangu. Ese no mugira ibitabo bya wokovu? Muko na vitabu za nyimbo za wokovu. Hanagere hano ko ndarabona mubwize rambo. Mbona hamujaimba hizo nyimbo za Kiswahili katika wokovu? Muhaguruke turaririmba ivensi nienda zibiri gusa. Musimame tutaimba vitenzi kama viwili. Ivyo mvuga nienda si byinshi. Labda nitaweza kutaja vitenzi viwili, si vingi. Ni indirimbo zivuga ngo umukozi wetu anatupa furaha duniani. Heza abandi nje ndayizi ko pea wengine ndayizi nugo ndogira igitabo. Yeye anaijua, anaifahamu. Ari events nashase ko turirimba. Kuna kitenzi ambacho nataka tuimbe pamoja, ikurikirana n'ibyo nshaka kwigisha, ambayo inaambatana na mafundisho mahubiri yangu ya siku ya leo. Iravuga ikiwa vema huku chini kutegemea Yesu, furaha gani uko juu kuona uso wake. Mwokozi wetu anadu agamwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Tazama, tazama yuko pamoja nasi.
ibyishimo byacu bizakomeza kubaho ikiwa vyote vikitoweka. n'igihe ibindi byose twabibura. Sawa, reka dusabe Pastor Marwa adusomere yamwe kudufasha. Acha mchungaji Marwa tusaidie kusoma Biblia. Iteme yacu dufite umwungeri yamaze yayihubiriye. Kiini cha mkutano already mchungaji amekwisha kugusia, amesoma. Sinsubira kuisoma, ndavuga bukeye. Acha mimi nisisome, nitakuja kugusia lakini wasome kwingine. Nansomere ugutegeka kwa kabiri. Atakuja kusoma katika Kumbukumbu la Torati igice cha kabiri, ni mlango wa pili, umurongo wa kabiri na haya yake ya pili kugeza kuri karindwi hadi 7. The book of Deuteronomy. Tegeka kwa kabiri igice cha kabiri umurongo wa kabiri. Uwiteka arababwira ati igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije, nimucamike mugende mwerekeje ikasikazi, kandi utegeke abantu uti mugiye kunyura mu gihugu ca bene wanyu Abesawu batuye kuri Seyiri, bo bazabatinya nuko mwirinde cyane, ntimubarwanye kuko tazabaha ku gihugu cabo naho yaba intambwe imwe y'ikirenge, kuko nahaye Esawu umusozi wa Seyire ho gakondo. Muzabaheho ibyo kurya n'amazi, muzabahaheho ibyo kurya n'amazi, kuko Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha imirimo yose ikuva mu maboko, ikita ku rugendo rwawe rwo muri ubu butayu bunini. Uwiteka Imana yawe ikabana nawe iyi myaka uko ari 40, ntihagire ico uzabura. Amen. Amen. Nsomera kandi Yakobo, katika Yakobo igice cha 4 umurongo wa 7 n'umunani. Sura ya 4, 7 na 8. Yakobo
igice cya 4 umurongo wa 7 n'uw'umunani. Sura 4 haya ya 7 na 8. Nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe. Namwe abimitima ibiri nimwiyeze imitima. Amen. 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 Rangiriza mu Baefeso igice cya 5 katika Waefeso sura 5 umurongo wa mbere haya yake ya kwanza n'uwa kabiri ndagira na haya yake ya pili. Nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo c'Imana n'umubabwe uhumura neza. Amen. Amen. Pastor rakoze Imana imumugisha. Mchungaji, asante, Mungu akubariki. Nongeye kuvuga ko mfite umunezero wo kuganira nawe. Acha mara tena niseme kwamba nimefurahi kuzungumza nanyi. Naba mfite ubuzaifu n'abanezerewe ariko ikinezeza kinini ukubana nawe. Hata kama niwe na udhaifu lakini kinachonifurahisha ni kuwa pamoja nanyi. Asante kwa Imana yampaye kubabona. Nasema ni asante kwa Mungu kwa sababu ya kuniruhusu ili niwaone tena. Kandi nyine kugerino tukagenda tutababonye mungana nkuko biratubabaza. Na kufika kwetu Kenya na tukose kuona watu kama nyinyi ni huzuni kwetu. Ariko iyo tubonye abantu bavuye iwacu turanezera. Tunapoona nyuso zenu watu ambao mmetoka kwetu ni furaha kwetu. Tugashaka kwibukanya namu. Na inatupasa tuweze kukumbushana sote. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ndanezerewe cyane. Nimefurahi sana. Iyi minsi twabaye hano. Siku hizi ambazo tumeweza kuwa hapa. Amagambo twaze tuganira nariya umwungeri yasomye. Maneno ambayo tukao tukizungumza ni haya ambayo mchungaji amesoma. Jambo ryacu riravuga ngo mugende kuko bikwiriye abo mwana. Biblia nasema enendeni iwapasavyo wala ambao ni wa Bwana wetu. Ngo mumunezeza muri byose. Na muweze kumfurahisha kwa mambo yote. Mweri imbuto z'uburyo bwose. Na muzae matunda ya kila aina. Hefa kavangwa ariko muhaye mwunguka kumenya Imana. Na mukendelea kufaidika kumjua Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Zina jimana lishimwe. Ayo magambo ni gitangaza. Hayo ni maneno ambayo ni ajabu. Narabivuze tukitangira kuvuga. Nilizungumuza neno hili tulipoanza kuzungumuza hapa. Ndavuga ngo tukugenda nkuko bikwiriye ab'Imana. Kutembea iwapasavyo wala ambao ni wana wa Mungu. Tuvyiki. Tuweze kujifunza. Tuvyiki. Tuweze kujifunza. Bituvune ariko tuvyiki. Iweze kutuchosha lakini tujifunze. Tugire imyitozo ariko tuyigereho. Tufanye mazoezi na tuweze kuhitimu na tujue. Kabiri avuga ngo mumunezeza muri byose. Na mukimfurahisha kwa mambo yote. Naravuze ngo abantu bahamagawe ni benshi. Nimesema walioitwa ni wengi. Ab'Imana yaremye ni benshi. Wala ambao Mungu ameumba ni wengi. Ariko abaza banezeza Imana ni baki. Lakini ambao wanamfurahisha Mungu ni wachache. Ariko nza numva umunezero mu mutima wanje. Lakini furaha moyoni mwangu. Muri ab'Imana yashatse ko bayinezeza. Kwa wala ambao Mungu amependezwa ili wamfurahishe. Nabahamagawe. Mimi nimo miongoni mwao. Kandi sinze nje nyine. Na siyo mimi peke yangu. Abari muno mwezi. Na nyinyi nyote. Mwagize ayo mahirwe yo kubahamagara. Mmepata tunuku ya kuweza kumfurahisha Bwana. Tunamshukuru Bwana. Ni maana ashimwe. Amen. Hallelujah. Ayo mahirwe na yawe. Hiyo ni bahati umepata. Amahirwe yo kunezeza Imana. Tunuku ya kuweza kumfurahisha Bwana. Hallelujah. Hallelujah. None twavuze byinshi singuma kubivuga. Tulizungumza mambo mengi, sitarudia yote. None nashatse kuganira namwe. Leo ningetamani tuzungumuze nanyi. Uburyo bwo kwegera Imana. Jinsi gani tunaweza kumkaribia Mungu. Ko mnantegera neza. Mmanasikiza. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Imani shimwe. Bwana apewe sifa. Imani shimwe. Mu magambo yacu ni nkatatakomeye dushaka kuvuga. Kwa maneno ambayo tutazungumuza kuna yale ambayo ni tatu ambayo ni kubwa sana. Hariya twasomye muri Yakobo. Ambapo tumesoma katika Yakobo. Havuze ngo mugandukire Imana murwanye Satani. Biblia inasema tumtii Mungu na tuweze kumpinga shetani. Muri d'accord? Mko tayari? Bwana apewe sifa. Hallelujah. Muri d'accord? Nyinyi mko tayari? Tugandukire Imana. Tuweze kumtii Mungu
turwanye satani na tuweze kumpinga shetani, ngo kandi satani azahunga. na shetani atatoroka, atakimbia. Iryo ni ryo jambo rya mbere tuvuga. Hilo ni neno la kwanza tutazungumza. Irya kabiri riravuga ngo, Jambo la pili nasema ya kwamba ngo mwegere Imana muweze kumukaribia Mungu, nayo ngo izabegera. naye atawakaribia. Amen. Amen. Ngira ngo ndi muribagirwa Kinyamurenge nino murabanyamurenge. Nafikiri hamujasahau lugha yetu. Sifa kwake Bwana Yesu. Izina ry'Imana shimwe. Sifa kwake Bwana Yesu. Izina ry'Imana shimwe. Twegere Imana nko kunegereye kano gate. Tumukaribie Mungu kama vile ambavyo nimekaribia madhabahu haya. Ijambo rinezeza rikavuga ngo naye izatwegera. Na neno ambalo limenifurahisha, Biblia imesema naye atatukaribia. Nitwegere Imana nayo izotwegera. Tutakapomkaribia naye atatukaribia. Ijambo rya gatatu nira twasomye mu Baefeso. Jambo la tatu ni katika Waefeso ambapo tumesoma. Liravuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Biblia imesema tumuige Mungu kama wana wapendwa. Bwana pewe sifa. Amen. Yesu ahimbazwe cyane. Izina ry'Imana shimwe. Taratinda cyane Bila kukaa sana, nashatse ngo mbere kuza kubyigisha ibyo bintu ko ari bitatu. kabla tuzungumuze haya mambo matatu, Ndashaka kubabwira aho abantu bari mu gutinda. nataka niwaeleze ambapo watu wanachukua muda wao mwingi sana, Aho abantu bahugiye, ambapo watu wamezubaa kwa mambo yale ambayo wanafanya. mu migisha yanje naherutse hano Nilipokuwa hapa ejo bundi juzi, navuze ngo tugowe n'ibidukikije. nilisema ya kwamba tumekuwa na shida ya mazingira. Ibidukikije Mazingira, simvuga ibiti n'amashyamba, sitaji miti na misitu, ndavuga ingeso zikikije itorero ry'Imana. nasema mazingira ambayo ni tabia ambayo inazingira watumishi wa Mungu kanisa la Bwana. N'ibyago bihaye bizirikanisa ry'Imana. Ni janga, ni shida ambayo inakujia kanisa. Ibyo bitugose biratugose nyine, Mazingira yanatuzunguka, ariko igihe kirageze lakini muda umewadia ngo tubohoke tuba abakristo nyabo. ili tuwe huru na tuwe wa Kristo sahihi. Amen. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana rishimwe. Tumuinulie Bwana mikono. Duhe Imana icubahiro. Haleluya. Ni wakati, Ni igihe ngo tubohoke tuba abakristo ni bakene. muda ili tuwe huru na tuwe wa Kristo sahihi. Igihe kirageze ngo tuba abakristo banesheje sabaneshwa. Muda ni huu ili tuwe wa Kristo ambao wanamfurahisha Mungu. Amen. Amen. Abisraeli muzi kuko babaye mu butayu imyaka myinshi. Waisraeli mnajua ya kwamba wamekuwa na miaka mingi katika jangwa, Bahaye bazerera bagenda mu gihugu cyabo cy'isezerano, wakiwa katika kuzunguka wakielekea katika nchi ya ahadi. ariko bageze hakurya ya Yorodani, Walipovuka mto wa Jordan, imyaka yabo igiye gushira y'ubutayu, miaka ya jangwa ilipokaribia kuisha, Biblia izitubwira ngo hari mu kwezi kwa11, Biblia inasema la kwamba ilikuwa ni mwezi wa 11 aya magambo yavugwaga, ambapo haya maneno yalikuwa yakizungumuzwa mu mwaka wabo w'umwisho. katika mwaka wao wa mwisho. Noneho abo bari bahatuye ngo bahagira iminsi Walikuwa wamekaa sana hapo ku musozi witwa Seyiri, katika mlima wa Seiri, barawuzunguruka cyane, wakaendelea kuzunguka katika mlima huo, barahatinda, wakazunguka, barahatinda, wakakaa sana hapo, barahatinda. wakakaa sana hapo. Imana ibwira Mose, Mungu akamwambia Musa, ngo genda ubwira Abisirayeli, enda na uambie taifa langu la Israeli wako mwazungurutse uyu musozi, ya kwamba siku mmezunguka katika mlima huu, irahagisha, siku hizo zimetosha, irahagisha. zimetosha. Iminsi y'uruzerero Siku za kuzunguka zunguka zigiye kurangira, zimefika mwisho. ibihe byanyu mwabaye aha Muda ambao mmekaa hapa birarangiye. imeisha. Kiswahili kiza kivuga neza, Biblia katika Kiswahili inasema ngo mulivyo uzunguka mlima huyu uburyo mwage muzenguruka kuri uyu musozi, vyatosha. igihe mwazengurutse kuri uyu musozi kirahagije. Haleluya, Haleluya. reka mbatangarize mbabwire, Acha niwatangazie niwaambie, kukuzerera kutagira hamwe muhama mugatinda kubita, hii kuzunguka zunguka mkiwa hapa yatosha. inatosha. Haleluya, Haleluya.
Kwa mwana numva abakristo. Munanipata? Abantu biwacu. Watu wa nyumbani. Ni wacu hari urwo ruzerero. Na kwetu pia kuna hiyo kuzunguka zunguka. Ko guhuga mu bitagira umumaro. Kuzuba kwa mambo ambayo hayana manufaa. Bamwe bari mu kuzunguruka ku duti bagenda baseba ivyeyoga ibiti navuze ni ivyeyo. Wengine wanazunguka zunguka kwa mlima wa vyeo. Harakarimba twaraga turirimba kera. Kuna wimbo tulikuwa tukiimba tangu awali. Wengi wafungwa na mali, wengi wafungwa na wake zao. Vayaneza ongeze kufunga waamini, Bwana karibu mulangoni. Asifiwe Bwana. Haleluya. Haleluya. Wengi mwafungwa na vyeo. Benshi bahambirwe n'izubahiro. Wengine wafungwa na uzinzi. Abandi bahambirwe n'ubusambanyi. Wengine wafungwa na kuiba. Abandi bahambiriwe no kuiba. Na kuiba. Wengine wafungwa na mauaji. Wengine wamefungwa na mauaji n'ubwicanyi. Zinaongezeka. Ibintu byinshi byariyongeretse bibi. Ariko musozi w'ivyo. Lakini mulima huu. Ivyo mwahatinze. Kwa sababu imefanya mkae hapo. Yatosha. Imetosha. Haleluya. Haleluya. Nimuze ngo nimukomeze urugendo mugende. Njooni na muende mwanze safari yenu. Bene data. Wandugu. Ibi by'isi murimo. Mambo ya ulimwengu ambayo muliona. Abantu bahugiyemo. Haya mambo tumezubaa tukifanya. Kwiryosha ku mubiri. Ikiwa tamu kimwili. Kwihungura umubiri. Kujipaka na kujirembesha kimwili. Kwigira ukutaremwe. Kujigeuza vile ambavyo Mungu hajakuumba. Icho kibaya murimwo. Hiyo bonde ama mulio ndani. Ndabingize yatosha. Nawaambia kwamba inatosha. Haleluya. Haleluya. Umusozi wa mashaka. Mlima wa mashaka. Umusozi w'inzangano. Mlima wa chuki. Umusozi utagira urukundo. Mlima ambao hauna upendo. Umusozi wo kwibana. Mlima wa kuiba. Umusozi wo kugambana. Mlima wa masengenyo. Reka mbwira abakristo bahaye baje mu gihugu cyo mu ijuru. Acha niambie Wakristo ambao mnaenda katika nchi ya mbinguni. Ulivyo uzunguka mlima huo. Iminsi mwazengurutse kuri umusozi. Ulivyo uzunguka mlima huo. Uburyo mwazengurutse kuri uwo musozi. Yatosha. Irahagije. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Wakerejwe ukora iki? Umechelewa ukifanya nini? Naho benshi bahugiye barakereje. Wengi wamezubaa katika kuchelewa. Arababwira ngo nimukomeze urugendo mwambuke mugende. Akawaambia muendelee na safari. Ibi sibyo mwaje kuzana. Haya mama ambao mmeleta. Siye yatumye muza muri Kenya. Siyo hayo ambayo yamewafanya mkuje Kenya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Reka mbabwire. Acha niwaambie. Safari yaendelea. Urugendo rurakomeje. Safari yaendelea. Urugendo rurakomeje. Safari yaendelea. Urugendo rurakomeje. Safari yaendelea. Urugendo rurakomeje. Safari yetu ya mbinguni. Urugendo kuja mu ijuru. Safari yaendelea. Urugendo rurakomeje. Haleluya. Haleluya. Kifiko ni mbinguni. Aho tuzaja ni mu ijuru, turi mu ijuru. Yesu ashabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Mumerewe neza. Haleluya. 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 Ibugibwa haracyahari yemewe. Ibugibwa iyo tujarari. Ambapo tunaenda bado ipo. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Hakuna kuchelewa njiani. Tagukererwa mu nzira. Ndakuguma kuzubaha tuzunguruka. Hakuna kuchelewa na kuzubaha tukizunguka. Imuhira harahari. Kwetu ni mbinguni yupo. Sifa kwake Bwana Yesu. Icyubahiro ni cy'umwami wacu. Ugu nohamagarwa ndino. Hata Mungu aniite nikiwa hapa. Nohamagarwa ndino. Mungu akiniita nikiwa hapa. Harabavyaye bimwe basengeye ndahanga. Kuna wazazi wengine wameniombea nikiwa hapa. Bakavuza ngo pasiteri we. Wakasema mchungaji. Ngo nawe tuzo kujana iranga. Ese ni Langata. Langata. Eti nawe tukupeleke Langata. Tuzo kujana Langata. Nawe upeleke Langata. Mana we tugirira imbabazi. Mungu turehemu. Asante ndabashimira baransenga. Nashukuru umeniombea, asante sana. Yabirangata. Hata kama iwe Langata. Haba no munsi y'igisozi. Hata iwe ni wapi. Haba no mu nyanja. Iwe chini ya bahari. Aho nukwasha gusa. Hapo ni mapito tu. Destination yacu ni mwisho. Destiny ni mbinguni. Haleluya. Urambura amaboko duhimbaza Imana. Tumutukuze Bwana wetu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yaba naringigira amaguru nanje niteraga hejuru. Kama ningelikuwa bado kijana ningerukaruka. Kifiko ni mbinguni.
kifiko ni mbinguni, kifiko ni mbinguni. Our destiny is in heaven. Kifiko ni mbinguni. Destination yacu ni mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Ndibazohera irangata. Irangati. Hata iwe langata. Nta magufwa bamukuza kubika. Ni mifupa tu wataweka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka ngomeze nawe gutinda. Acha niendelee nisiweze kuchukua muda mrefu. Imana iramubwira ngo ariko reka ngubwire. Mungu akamwambia acha nikwambie. Ngo mugiye kunyura mu gihugu cya bene so beneza. Akasema kama mtapita katika nchi ya mandugu zako watoto wa Esau. Ndaga ngo muziko Esau yavukanaga na Yakobo. Mnajua Esau alikuwa ni ndugu ya Yakobo. Ngo muzirinde kubarwanya. Mungu akamwambia mchunge, mjihadhari mukabakore. Mjihadhari msiwaguse. Kiriya ni igihugu cyabo. Hiyo ni nchi yao. Ariko mwebwe, lakini nyinyi muzohaha ibiryo murye, mutaweza kununua chakula na mle. Mubasaba mazi munywe, mutawaomba maji na mnywe. Hariya ni wabo naraba. Lakini hapo ni kwa kina Esau nimewakabidhi. Bwana pewe sifa. Haleluya. Haleluya. Chachu ni mwijuru. Kwetu ni mbinguni. Sifa kwake Bwana Yesu. Isi ni muyirekere bene nyirayo. Acheni ulimwengu na wale ambao ni wa ulimwengu. Isi tuzoyiguramwe ibiryo. Hii dunia tutakosa chakula. Tubasaba imiti tuvurwe. Tutaomba madawa tupate matibabu. Ni cyabandi. Inchi lakini ni ya wengine. Iki ni cyabandi. Ulimwengu ni wa wengine. Simba mvuga kino cha Kenya. Sisemi inchi ya Kenya. Kuna mugihugu cyo mwisi. Nasema inchi hapa ulimwenguni duniani. Dunia. Tunasema dunia. Iki ni cyabandi. Hii dunia ulimwengu ni wa wengine. Si wanyu. Sio kwenu. Iki ni cyabandi. Ulimwengu ni wa watu wengine. Yarababwiye ngo sinzokibahaho. Mungu akasema sitawakabidhi, sitawapea. Ngo habe ni intambwe imwe gusa. Hata hatua moja. Ngaho kurarwanira iki? Unapigania nini? Ni intambwe mwe Mungu akasema hata hatua moja hamtapewa. Timufite gakondo mwisi. Mungu akasema hatima yenu si hapa duniani. Nimukirekere bene nyiracho. Acheni wale ambao ni wenye dunia. Nimurekere isi n'abayikunda. Dunia muachie wenyewe. Wa mwanditsi yavuze ngo ariko twebwe iwacu ni mwijuru. Mwandishi akasema kwetu sisi ni mbinguni. Nimushire amaboko turebe ariko twebwe. Acha tuinue mikono. Niyo dutegereje ngo umukiza wacu zo. Hapo ndipo tunamngoja Mwokozi wetu. Uzoza guhindura imibiri yacu. Ambaye atakuja kubadilisha miili yetu. Ngiyiwe. Aibadilisha, ifananishe na miili yake. Kuko lazima tuzosa n'ubwiza bwiwe. Tutafanana na utukufu wa Mungu. Iki ni cy'abandi. Hii dunia ni ya wengine. Abakoraniza mbashombera bazari muturirimbo bakadwaruka bakaduta. Hari kamwe nakundaga bagazarimba kera. Dunia imekwisha. Dunia ole wako dunia. Kama unumva dunia? Mnasikia dunia? Dunia itakwisha. Dunia ole wako dunia. Haleluya. Muyigira gutya. Acha tumutukuze Bwana. Vayo ni cy'abandi. Iyo nchi ni ya wengine. Vayo ni cy'abandi. Toka katika nchi hii ni ya wengine. Vayo ni cy'abandi. Toka hapa nchi ni ya wengine hii. Ntabura gufite abe n'intambwe ruto. Wewe hauna urithi wowote hapa. Iwacu ni mwijuru. Kwetu ni mbinguni. Sifa zake Bwana Yesu. Ubwiza n'ubwima. Nuko rero dukomeze. Acha tuendelee. Duhaguke. Ili acha tuendelee na tuvuke. Amagambo yacu navuze ko ari atatu noye ko batindira. Nimesema tutazungumza maneno matatu. Imwe riravuga ngo ni mugandukira Imana. La kwanza ni kusema tumutii Mungu. Kugandukira Imana. Tumutii Mungu. Uko nukubaha Imana. Hivyo ni kumheshimu Mungu. Tugandukira Imana. Tumutii Mungu. Turwanye Satani. Tuweze kumpinga shetani. Na wazaduhunga. Na yeye atakimbia, atatoroka. Murumvishije ba? Tuweze Yesu cyubahiro. Acha tumutukuze Mungu. Satani arembeje benshi. Shetani ameweza kuwalemea wengi. Kumukira nukwegera Imana. Kumupona ni kumkaribia Mungu. Nukwegera Imana ukayikomeza pa. Unapomkaribia Mungu na uambatane na yeye, shetani atakutoroka. Nubwo Satani yotontoma gute, hata kama shetani angurume, ukamugundira Yesu mapfe mapfana. Wewe ambatana na Yesu. Iyo Satani abonye byagenze bityo, shetani akiona wewe umestiki kwa Mungu, azayamura akaguruka kagenda. Yeye huwa anaondoka na anatoroka. Satani yaratsinzwe.
Shetani ameshindwa. Amen. Haleluya. Biblia izitubwira ngo, Biblia inasema ivuga ku bya Yesu Kristo, inapotuzungumzia kuhusu mambo ya Kristo, yahanaguye urwandiko rw'imihango rwaturegaga. amefuta waraka ambao alikuwa akitishitaki. Yahanaguye urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Amefuta mashtaka yote. Ngo aruhanaguza kurubambanwa ku musaraba. Akaifuta kwa kuisulubisha kwenye msalaba. Wamaze kuganza no guhemura abari bafite ubutware n'ubushobozi. Na baada kuwaibisha wafalme ambao na watawala wa anga. Ako kajambo kaza kanezeza. Neno hilo linafurahisha. Bivuga ku mugaragaro, na akaweza kujivuna juu yao. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngo arabivuga ku mugaragaro kubw'umusaraba, akajivuna juu yao kwa ajili ya msalaba. Indirimbo twagiye tuyiririmba, tulikuwa tukiimba, na rwandiko rwari rwanditswe, the written code against us, rwarashanywa, God cancelled it n'umwami Imana, by the Lord Jesus Christ on the cross. Rubanza We no longer have hagati yacu, judgment between us. ngo twarakijijwe, We have been saved n'umwami Imana, by our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kwa mnumva? Mnasikia? Rubanza, hakuna hukumu tena hagati yacu, kati yetu, twarakijijwe, tumeokoka mutega maboko kupitia Bwana wetu. Haleluya. Tuweze Yesu mbundu. Tumutukuze Bwana, tumshangilie Bwana, tumshangilie Bwana. Haleluya. Pasha habari, mutangaze habari ya ile hati ya mashitaka ilitundikwa, He cancelled the written code, na imekazwa kwa nguvu sana musarabani ifezeheke. Haleluya. 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 Wewe uli mwene ndi? Wewe ni wakina nani? Wewe ni msichana wa nani? Amen. Urwandiko rw'imihango rwaturegaga, na Mungu akaweza kufuta waraka ambao ulikuwa unatushtaki, iruhanaguza kurubambanwa ku musaraba, akaweza kuifuta akiwa ameisulubisha kwenye msalaba. Wamaze kurubambanwa, after nailing it on the cross. Hallelujah. imihango yaturegaga arayishanyura ku musaraba, the written code that was against us. Amen. He crucified it on the cross. Amen. He crucified it on the cross. Hallelujah. Even the written code that was against us, He cancelled it. He broke it by the Lord Jesus Christ. Hakuna hukumu tena. Hallelujah. Hakuna. Tumeokoka kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Nana ruanza hagati yacu twarakijijwe. There's no judgment. Hallelujah. Bene data ngunda, wandugu farijikeni, abantu dufatikanyije gakiza, wale ambao tunaambatana katika wokovu. Amen. 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 Hallelujah. Narabivuze nano, nilizungumza nikiwa hapa. Haravuze ngo Biblia zitubwira ngo abari muri Kristo Yesu ndateka bazacirwa. Nilisema kwamba Biblia inasema waliomo ndani ya Kristo hakuna hukumu. Nukuri tureke kwitinya. Acha tusijiogope. Abari muri Kristo Yesu ni murambura amaboko. Those who are in Christ Jesus, there's no judgment against you. Hallelujah. Murabona. Nyinyi ni wana wa Mungu. Murabona. Hallelujah. 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 Tateka ngo muzocirwaho, hakuna hukumu tena, ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo, kwa sababu sheria ya roho wa uzima yadukuye mu mategeko ametuondoa katika sheria ya kifo na mauti. Ndababwira ngo iriya baravuze ngo dekre yasohoye ikomini, nikasema sheria ambayo ametoa ili watutangazie komini huko Minembwe kwetu, bakazimya constitution yose,
unless wafute Itegeko nshinga. constitution, katiba. Yesu yasohoye urwandiko dekre. Jesus Christ gave a decree. Yasohoye dekre. Alitangaza decree, ametoa sheria. Dekre. Ametoa decree. Ivuga ngo bari muri Sheria. abantu banje. Akasema hiyo sheria, akasema Abantu banje, abantu banje. watu wangu taifa langu. Ntateka muzosubira kubacira. Hakuna hukumu tena. There's no Ntateka judgment. muzosubira kubacira. Hakuna hukumu. Ntateka muzosubira. Hiyo ni sheria Mungu ameweka. Wewe Yesu Kristo Mungu. Tumutukuze Bwana. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Muze mugenda mwemye muhumure. Tembeeni na ujasiri. Iyi si tuzoyivamo. Ulimwengu huu tutaondoka. Nta kizadutwara. Haitatudhuru kwa chochote. Satani yaratsinzwe. Shetani ameshindwa. Amen. Hallelujah. Twegere Imana. Tumukaribie Mungu. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Umwanditsi w'igitabo cy'Abayiburayi Mwandishi ambao ni wa Biblia katika kitabu cha Waebrania yaranditse ngo twe nitwegereye umusozi ugurumana. akasema sisi hatujakaribia mlima, Ngo twegereje ururembo Siyoni. tumekaribia Sayuni, Ngo ariryo rembo ryo mu ijuru ku Mana. ambalo ni lango la mbinguni kwa Mungu. Ngo twegera. Tukakaribia Ngo ni itorero ry'abana b'imfura. hata na kanisa la wana wazaliwa wa Itorero kwanza. ry'abana b'imfura. Kanisa ambalo ni la wazaliwa wa kwanza. Twegera itorero ry'abana b'imfura. Tukakaribia kanisa wazaliwa wa Ngo amazina kwanza, yabo yanditswe mu bugingo. ambao majina yao yameandikwa katika mbinguni, Ni batwebwa. ya kwamba ni sisi ambao Mwebwe. tuko ni nyinyi. Haleluya. Haleluya. Itorero ry'abana b'imfura ni mutega amaboko. Kanisa la wana ambao ni wazaliwa wa kwanza. Muzi uko byavuze. Muinue mikono Ngo amazina yanyu yanditswe mu bugingo. na majina yenu yameandikwa. Haleluya. Ngo twegera n'umutwe w'abamarayika. Na tumekaribia kikundi cha malaika, Ariko cyane cyane lakini zaidi hayo, akavuga ngo twegera na n'Imana Biblia inasema tumekaribia Mungu, nk'umucamanza w'abapfuye. hakimu wa wale ambao wamekufa, Ngo twegera n'amaraso aruta ayandi yose. na tumekaribia damu iliyo bora zaidi kuliko damu nyingine. Bwana pewe sifa. Imani shimwe cha Turi itorero ry'abana b'imfura. sisi ni kanisa la wazaliwa wa Hari kwanza. akarimbo kwa turirimba kandi mu ndirimbo z'igiswahili Kuna wimbo katika Kiswahili tulikuwa tukiimba, kakazava ngo aizuru kama njia yangu. Biblia inasema haizuru kama njia yangu, Yeye hata ikinichokesha mara nyingi, hata kama inichokeshe, basi nisigombe na wazi. Amen. haleluya. Abantu benshi inzira iri mu kumara kubagora bagahinduka abandi. Watu wengi Ngaho, wanapochoka katika safari mnageuka, ko baratukana, ko bararegana, mnaanza kurushiana maneno, ko mkitusiana, barangana. mnashitakiana na mnaanza kuwa na chuki. Haizuru kama njia ya Haidhuru kama njia yako ikinichokesha mara nyingi. itakuchokesha mara nyingi. Haleluya, basi nisigombe na wenzangu, na pamoja tutashangilia. Haleluya, Ngombe na Wanabe. wenzangu, haleluya. na pamoja tutashangilia. bwaci kanisa rikirema ibice, Na kanisa linatengana, ngo bazaba dusubiza hasi. eti wengine wanatushusha chini, Abangaba wanatudharau, ngo bazabivuga bonyine ngo baraduhoneye. eti wanajitaja wao wenyewe, sisi hatuwezi Ngo kutaja, niki twe ntidufite Bibiliya, eti sisi hatuna Biblia, ntituyifungura twebwe. na sisi tunasoma Biblia. Hata njia yangu Hata njia yangu ikinichokesha mara nyingi, inzira yawe nubwo yakurusha, nisigombe na wenzangu, tutukuvugagira intambara kuko n'abantu, ejo n'ejo bundi kesho ama kesho kutwa pamoja tutashangilia. hamwe twese tuzabasha gushima Imana. Sifa kwake Bwana Yesu. Izina ni izina ry'Imana lishimwe, Jina lake Bwana libarikiwe sana. izina ry'Imana lishimwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. haleluya, haleluya. Basi nisigombe na wenzangu. Titukagira intambara Amen. hagati muri twe, Ngo twegereye Imana, tumekaribia Mungu, umucamanza w'abazima n'abapfu. hakimu wa wale ambao wako hai na waliokufa. Noneho reka tuje mu mubiri. Acha twende kimwili, Reka noneho dutekereza nk'abanyamubiri. acha tufikirie kama watu wa kimwili. Bakavuga ngo jije perezida w'igihugu yabaye mwene nyoko cyangwa so wanyu. Na waseme hakimu mkuu amekuwa ni ndugu yako. Unaweza jinsi aje wakisema jaji mkuu ni anatoka kwa jamii yenu. Imana ngo niwe mucamanza w'abazima n'abapfu. Biblia inasema God is our judge of the living and the dead. Uwo nawe niwe twisunze. Yeye ndiye ambaye tunamkaribia. Paulo yaranditse mu Baroma.
Paulo akaandika kitabu cha Warumi. aravuga ngo none Akasema sasa ngubwo bibaye bityo ikiwa hivyo, ngo Imana ibaye iruhande rwacu, Mungu akiwa katika upande wetu, ngo none umubisha wacu adui wetu atakuwa ni nani? Imana ikaba iruhande If rwacu, God is on our side. kandi singeka Imana iba iruhande rwacu, Na kila wakati Mungu yu katika upande wetu, none umwanzi wacu azabana. na adui atatoka wapi? Umwanzi wacu azabana. Adui wetu ni nani? Bwana apewe sifa. Izina ry'Imana rishimwe. Hari igihe kimwe Satani yigeze kuruza kurega umutambyi Yoshua. Kuna wakati shetani amekuja kumshtaki kuhani Joshua. Tubisoma mu gitabo cha Zakaria. Katika kitabu cha Zakaria. Arabwira Imana ngo uriya Yoshua Akaambia Mungu ya kwamba huyu Joshua kuhani ni umunyabyaha, ni mwenye dhambi, tukarumwize. usimwamini. Uzikundu bamubwiye, Unajua ameambiwa aje. malaika ngo arazamuga ngo pumva imbere yewe Satani. Malaika akamwambia toka mbele yangu. Wewe waje kureka bwakeye urareka. Kila siku unakuja kushtaki Bwakeye uje wengine. kureka. Unakuja kushtaki wengine. Bwakeye uzanya amashtaka. Kila siku umekuja na mashtaka. Vaho ndi tukigutwaza twaranga. Toka enda. Ngo bari ubona uriya Yoshua, Wala ambao nawaona wakina Joshua, ngo ni umushumi wakuwe mu muriro. inakuwa ya kwamba wametoka kama dhahabu ambayo inatoka katika moto. Twarakijijwe n'umwami Yesu. Tabirego vya Satani. Hakuna mashtaka tena shetani. Twarakijijwe n'umwami Imana. Kanoye gutinda ngiye kurangiza. Acha Amen. tusichukue muda mrefu. Kindi twavuze ngo twigane Imana. Tumesema tena tumuige Mungu. Umwanya mukiraye hano mwisi, Mukiwa bado katika dunia hii, ariko Yesu ko araza no kuza. Yesu yu karibu kuja. Murya mubikira araje. Mukule chakula mukijua Yesu anakuja. Umushitsi mukuru azaza. Mugeni maalum atakuja. Umwami w'abami azaseruka. Bwana wa mabwana atakuja. Amen. Hallelujah. Tusangwe doye twigana Imana ngo nk'abana bakundwa. Tumuige Mungu kama wana wapendwa. Twigana Imana nk'abana bakundwa. Tumuige Mungu kama wana wapendwa. Hari ibintu nka bitatu mvuga twigana Imana. Kuna vitu kama tatu inatupasa tumuige Mungu. Jina lake Bwana libarikiwe. Jina jema lishimwe. Ijambo rya mbere ni iringiri. Jambo la kwanza ni hili. Twige Imana mu rukundo rwayo. Tumuige katika upendo wake. Wewe yagukunze warayihaye iki? Yeye amekupenda ukiwa umemtendea nini? Imana idukunda turi abanyabyaha. Mungu ametupenda tukiwa wenye dhambi. Nawe kunda mugenzi wawe. Na wewe hivyo penda jirani yako. Twigana Imana mu rukundo rwayo. Tuweze kumuiga Mungu katika upendo. Amen. Hallelujah. Urumva ikiganwa? Mumesikia kitu ambacho tunapasa kuiga. Uko muri iki gisirimu. Nyinyi mnaiga kuwa na civilization. Nicyo mwaye mwiga. Nyinyi hiyo ndio mnakope mnajifunza. Mwabuze icyo mwigana iyo mwiganye Imana. Watu wa mjini sana. Ngo bari mu kwa mabambara ihusu sinshaka kuguma kuzivuga. Wengine mnavaa batagira ngo none nababonye. Wengine mnavaa mavazi hata msiseme ya kwamba nimewaona. Ngo asige basonesha imeze itya nuko. Eti wengine wanashona mango yenye kuhiba. Biblia iraduhakanira. Biblia inakana. Iravuze ngo twigane Imana nk'abana bakundwa. Biblia imesema tumuige Mungu kama wana wapendwa. Bwana apewe sifa. Twigane Imana nk'abana bakundwa. Tumuige Mungu kama wana wapendwa. Twigane Imana nk'abana bakundwa. Tuige Mungu kama wana wapendwa. Twigane Imana mu rukundo. Tuige Mungu katika upendo. Dukunde bose. Tupende watu wote. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Habana Yesu yarababwiye ngo hata Yesu amewaambia mukundane nkuko nabakunze. Pendeni nyinyi wenyewe kwa wenyewe kama vile ni wapenda. Mukundana mnatakapopendana nanje nzoza mbane nawe. Na mimi nitakuja ili nikae pamoja nanyi. Imana ni urukundo. Mungu ni upendo. Ubungubo abanga dusigaye bashakira mu itorero ry'Imana. Unapata wale ambao wanachuki wamo katika kanisa. Abasebanya ni mu itorero ry'Imana. Wenye masengenyo wako katika kanisa. Nimureke twigane Imana nk'abana bayo bakundwa. Acha tumuige Mungu kama wana wapendwa. Amen. 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 Hallelujah. Ibindi byo kushaka ubwiza ngo abantu babone ngo ibi nibyo kutafuta urembo na maridadi. Ivyo sivyo. La hasha. Nibuka mu rwandiko rw'Abaroma katika waraka wa Warumi ni igice cya 2 n'umurongo wa 7 ndagira. Sura ya 2 haya yake ya 7. Hazavuga ngo ushaka ubwiza n'icyubahiro. Biblia inasema kwamba ambaye anahitaji heshima na utukufu. Ushaka kumeremeta imbere y'abantu. Ambaye anahitaji kumelemeta
ngo nabishakishe gukora neza. tafuteni kutenda vyema. Imana ngo izabimuheza byose. Mungu atakukabidhi mambo haya ambayo Bwana unatamani. pewe sifa. Zina jema na chimwe. Amen, amen. Hallelujah. Ushaka gusa neza. Ambaye anahitaji kuwa mrembo. Rwose twabaye mu gihe cy'umwuka wera, igihe umwuka aje cyane abantu bakira wa mushu. Tumehudumu wakati Roho Mtakatifu ameshuka na watu wakapata revival. Izanibuka Nakumbuka kaba mu mundu yasuzuka kuzibona ibintu bibi bitatwaje. wale watu ambao ungemdharau naona ni watu ambao hawafai. Ariko yuzura umwuka w'Imana. Lakini alipokuwa kijawa na Roho Mwese Mtakatifu mukaza murwanira kumwegera. na nyote munaanza mumuhezo tuitaji. Munamkaribia, munampea mahitaji yenu. Imana nizi umuntu ubwiza n'icyubahiro. Mungu ndiye ambaye anakupea heshima na utukufu. Imana nizi gutunganya ugakundwa n'abantu. Mungu ndiye ambaye anakufanya ili upendwe na watu. Bwana apewe sifa. Zina jema na heshima. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ushaka ubwiza ni ambaye anahitaji heshima na utukufu. na bishaka ko Imana yabivuze. Tafuta vile ambavyo Mungu ameweza kutuagiza. Imana yachishimwe. Zina jema na heshima. Reka ndangirize ku cya gatatu. Acha nitamatishe kwa Imana yavuze gutya ngo Mungu akasema mubabera kuko nanje nduwe. muwe watakatifu vile nami ni mtakatifu. Imibiri nogereye y'abantu b'Imana Mili yenye kuwa sawa, iwe sawa, ya unono, muitakase, imeze neza, muweze kuitakasa iwe sawa. nuwejejwe mu mwuka w'Imana. Ni yule ambaye ametakasika katika roho wa Mungu. Wikwitwa n'umwera. Usikufe na njaa. Yesu aragutegereje. Mungu anakungoja. Ngiye kubasezera. Nataka kuwaaga. Bwana sifiwe. Imana ishimwe. Bwana sifiwe. Imana ishimwe. Yo bintu bitatu reka nsubire mugira nsenga Imana. Haya mambo matatu hata nirudi ndiposa niombe Mungu. Tugandukire Imana. Tumutii Mungu. Muzoza muribuka ko navuze. Mutakuwa mkikumbuka. Bwana apewe sifa. Zina Imana ishimwe. Bwana apewe sifa. Imana ishimwe. Ibyo ndarisize. Neno hilo nimewachia. Tuzohura tutakapokutana. Nitutahurira aha tukiri mwisi. Ama labda tukose kukutana hapa duniani. Ku musozi Sayuni tuzobonana. Kwenye mlima wa Sayuni tutakutana. Nono ico ngusigiye. Kila ambacho nimewaachia hapa. Gandukira Imana. Umtii Mungu. Kwanya Satani. Umupinge shetani. Na wazagonga. Na yeye atakimbia. Ariko cyane cyane. Lakini zaidi. Egera Imana. Karibia Mungu. Egera Imana. Umukaribie Mungu. Egera Imana. Umukaribie Mungu. Egera Imana. Umukaribie Mungu. Reka ndangize mbabwira murabinabizi. Acha nitamatisha nikiwaambia. Wa mugore Ana nyina wa Samueli. Ana mamake na Samuel. Yaragumbye. Alikuwa ni tasa. Yaragumbye. Alikuwa ni tasa. Umugabo ndiya mu marumu wabaro. Na mume wake hajamaliza uchungu na huzuni. Na taifa lake hawajamaliza uchungu alikuwa nao. Ariko ngo ahitamwo kwegera Imana. Lakini Ana akamkaribia Mungu. Bwana pewe sifa. Zina Imana ishimwe. Bwana pewe sifa. Imana ishimwe. Ahitamwo kwegera Imana. Akachagua kumkaribia Mungu. Ahitamwo ngo reka mbwira Imana. Ana akachagua kumkaribia Mungu na kumwambia. Amen. Haleluya. Reka ngubwire ibikugoye. Acha nikuambie mambo ambayo yanakusumbua. Hitamwo gusanga Imana. Achagua kumkaribia Mungu. Aturaho mu rusengero. Ana akachagua kuwa katika kanisa. Akazaro wangu agasenga ahanyeganyeza iminwa reka tavu. Akafika hata wakati wa kuomba bila kutingiza midomo. Yatinya yako bamuseka bati uriya azayiyumya ngo arasenga. Alikuwa anaogopa ili watu wasisikie sauti waanze kumchekelea. Umuhanuzi Eli ngo aramubwira ati umutambye ati niki. Na kuhani Eli akasema ni nini? Uzosenga uzosinda ugere ryari. Utakuwa mlevi hadi lini? Ijibu ryumva ko rivuga. Na sauti kasema hivyo. Ngo hasha datawusha. Akasema hasha Bwana wangu. Sindo umukobwa w'ikigoryi. Mimi si msichana mjinga. Murandumvishije. Umesikiza? Jina la Bwana libarikiwe. Sina jina lishimwe. Sindo umukobwa w'ikigoryi. Mimi si mtoto mjinga ama mpumbavu. Ariko ndo umukobwa ufite umubabaro. Mimi ni msichana ambaye ana uchungu na kilio. None naje kuusuka imbere y'Imana. Akamwambia nikuja kumwangia machozi yangu. Inumve. Ili Mungu asikize kilio changu. Wa mutambye ngo mama. Na kuhani Eli akasema Imana igenda ibigusikiriza. Mungu asikize maombi yako.
mureke ko babakobwa b'ikigoryi, Musiwe wasichana wapumbafu ama wajinga. tuba abanyamibabaro, Tuwe wale ambao wana uchungu na duhaye huzuni. dusuka imbere y'Imana yacu. Tumumwangie Mungu huzuni wetu. Imana izadusubiza. Mungu atatujibu katika maombi yetu. Nimuhaguruke dusenge Imana. Musimame tuombe Mungu.